voina ka thil ti tlem te huan lampang ve thung o ole voin January ni ria ta nia khwa chu la via ma se ke ni wan thai ni te chuanin achi kan tu than an nga ya chuwang chuan voina hianin ka thai ka kui chi an tur hei kan ti fel ve la hei greenhouse atangin karon la a hei hi an hnuai lampa pha ati lumna kha nia ta kan da anga chuan he lai hianin light hian kan dining room po ni se ti chian na dang kha a boi thak deu wangin hei hi ti hianin light kan da anga ka ching tan don ani hemi grow light hi apoi mo em a hemi hi hnuai lama panga hnuai lam tanga ur tu han hi wangin a chung lam le hnuai lama tangin ur tu ania hi hemi hi ka light hi 1500 lumens velin ka sia acham zong kha chuan pakhat hian ti hian kan ve langa chung bera po hianin kan dang ma se lai chong kham theinga ya kha khania tuna chuanin broccoli te cauliflowers te thai shring tin tomato te po kaching chananga cha te po tin spinach te a shring ti lampang kaching chan don ni heta hian ka da anga chu ka na tho ka huan ka chan dan chu ania ka ron entir ve mai cheu ni ka nakina ka da dan te ka la ron shil le ze lang cheu kha lo di phot wa se tu na tan chuan ole hei ka grow light chu kan connect chin ta hei grow light dik ta kan di lo ma se hei garage ate an man thina nia ma se a thave thawa hei a eng mani ti hianin chan pui do na hei hi grow light, this is the real grow light hei hi grow light dik tak chu ni hei about phete min lang adang dewa chi sang in oma hei hi ka mang thowa mai ro chu grow light pa nga hi ato ema wangin grow light lo po hian hei hemi tube light hianin a eng ve thaw ani chu wang chuan hei hi ka mang mai ni hei hi chu ma ka lo le sa ni chu kan soi le du mai ni kan soi le du lok chu heng zong hi mai kan la ei tur an nia thasik chung zongin mai ei tur kan nei hei kan la nei zela a thar le ma chuanin heng mai ti hian min dai loin kan sia a lom om ve chu wang chuanin huan nei hi a hlim om em a ril ru a hlima kan tak satan pon a thani exercise ani zel boka hei a tui don via mania mania ka than kan nia ole kha ka huan kabul chan na tlem karon share ve thei cheu chu an nia engpo ni se tu po hianin kan pe phot chuanin a huan zau nei lo ma ila hei pota tang te hianin ma ani ei khop te hi chu kan ti ve thei ti hi sia ta thain ka sia mizoram te po varanda vela te po chung ko tam lo tan phei chuanin en kol ngun chuanin ei tling ve in ka sia varanda le khatiang in chung zol ni te kha chuanin lo ching ve mur ula ma ani tho chu ei hi a thave shima an lo para an lo ra te hianin hlimna min pe a heng te hi khovela chuanin a hluve in ka sia pathian pon thok turin min tia thok kan tho chuan pathianin mal som na himin pe zela ni ti hi karon soi duwa pathianin thok lo chuan ei po ei su se ti kha bible po ma chu taimak te hi pathian annan ti hi karon soi vele du ni chu trina te pota te khanin lo siam ve sup ro marcha te po mani khop thein tharte chu ol samania chu karan sei dwe kalome ka channel te in lo thir zel thina kaloma hei kum thar 2026 a chuanin pathian zara kan dam chuanin thei to pin hwan te chu ti le kan tum ani kalome